Bwanyuma y'esande ibiri Jacqueline Jolly tukamushaba buzire tujire mu makaje omuraka cucu omuruko gwa Kigara omugombore akamwezi okurebekera kugenda omisho oku tushangira abana bari kutura omukeji bekingirine n'abanyabuzara babiri baheza kwikaho aba tutereze kodi babona kutwigura bwanyuma yo kumanya ngo turutwenka abekeji tushangira bari kuza kushabira tukamushaba okugira ngo ruhanga muhwere uko yari kandi tubarekere babanza bashaba twabona kuganira nabo Ukurugera hari umuhara we Patricia ashaba nyina tukamushaba akakwatirwa hoteli yo mu Ruhanga Town Council mu district ya Rukiga aho yabiri natebekanise barazo kuronda abajwekerwa bi omubururu bwa biri nubuza kuterwa mu kasheshe kuzayikire shanka munana ona wa hoteli je yamugambira ati twanka kunahura abantu kuna askari wanje kuyangira ngo hino wije ari kubuza oryo mu room ki ngweno ati nyona ni suggesting tuhindure room ozo mu different room ati it's okay ati shine shonga tuhindura room tuhindura floor tuzo mu room endijo kutabire twazo mu room endijo twagumizamo nitukore baruha kuzayikire shanka ina shankisha tuzekiro abandi bantu bija the rooms that were next to us konka twagira ngo it's a hotel so people ni babasa kuza rooms ni babasa kuzochupayinga kutwaherize ngwenti twabafawo munonga tutegeze bakabari nabamahe konka twageza mu shanabizire abyo bururu that's happening the next day bwanyuma yebi driver wabira ari aheru niwe yagarukira inebe mbunda bamukwasire tuza kuta driver ati mama atotaka shohwira tukamaze naza hasi nchebere ndebe yahari safe abo kuba narebera bamahe around so agenda shuma hasi aza kuchebera if everything is safe kwahikayo niko bamutawe mbunda mutwe bakamudraginga paka room 8 nturaramo bakabajimanyire room 8 ntukorera mukare bakabajimanyire so bamutawe mbunda mutwe bamureta up to ogwijigwa hotel gwejo room batandika kutero gwiji bari kuja fungua mlango dero tuza kuchebera hariyo enyijibiri at that room harogo orijoro misho na no rijoro nyima ura balcony tuza kuchebera na balcony tushanga nayo bariyo obushija buriyo niko bukagunza ngo uri kuhendo gwiji ogwa balcony bahendo gwiji ogwa balcony batahamu dero babona kwigurira abandi abasirikare babiri baryo misho agwijoro ndoro misho batahamu kubatayire mukabati bekani ba coaching embundu twenda batuja ngo kneel down twaza nko mukashonda twena twanelinga down hands up nagira ngo bashije babiri bajwire uniform nabandi babiri bajwire bijoro bya burijo bakajimanye no kutaha mu motoka rukwere ya drone batyo bakasimbara bakamutwara kandi kwihobota karebukaga ari bakamutwara tibatugambira tukamanya ko zire mushango ki at least yabakoziro mushango bamurete ngo tumukwasira bwe kineki tubamutwaro mukoti tumanya ngo muntu witu bamukomera bwe kineki aryo mu kihomeki aryo ntuza kumureto mukoti ebirebe konka tine kituri kumanya ogun nagira ngo birakirero kuba rabeho batinenyana enshonga habo nkino basibo mu nju bekingirine abo kwera rekiriro kuriho nko kugwa tushanga turi hamwe all the time nituba turi hamwe tajya ngo hataba nko bakwatira kuriya ngweno nabwo nituguma tukinjire nko kumwatushanga tuguma turi hamwe so that we can keep ourselves safe nyono busasi buhango munongo kurebana bamukwata akuba ni wobira nabisa hweka yande umushija wanje akafa nasagara nefuzi ni wobira naze kwata mukono abana nibetenga kuzayishomero tinyine bujogwe n'ubundi abase okwe basazanye wonyenga
urukwebembera polisi wo mu Rukigezi SSP Alex Wawire okurabira hasimu yagira ngo enshonga ezitayine cyari kuzimanyaho tyo nimukiwulira kugwe kubanga singa nkimanyikira nakugambye nti owa kino bweki naye ebyo ndibiwula from you naye nga omulimo gwaffe gwa kunoonyereza tujja kunoonyereza bwe yebanga waliwo ekyetaagisa we shall come up tubagambe naye of the moment sinna kiyinza kugambako nti kino kiri bweki ne bwekiti ne wasigize what